na ni nyina ne se opapa ene ye papa J na Ghana fo bebre afa ho di natem ebi kan sama eni se ye ka kire no na madwen ho a me se no me pesen ka me ho to me kra na manim da ho ansa na maba be ye video but me hu ni se yes sister no de ekoso no je se yen ma ye yemma a ye hu bia ekokoso ewo Ghana eni wiase no yen ene ebetima kire nsem no mu na ya ka no kra a ewa asem no mu enti no mo amunim no ene mo amunim no sister bi apie a ne dindi Abigail Mauto Rawlings me pen the picture e de achiremo but I know say most of you on social media mo hu de ekoso na de akoba ne say papa yi toye no beginning no as last year nyina na ya ante sister nka na emom yie time no e na sister ye pia bonten a ene e wo kire nsemu se ne papa ene omampani dada JJ Rawlings na wo hwe ni face dia nothing will stop you from believing her say enye ne papa ene Rawlings even the attitude the actions ene ne normal oye nyina no e kire bibi say papa no ne ba no na aden na Ghana for we eye monwanwa eno na me share comment e ba start say media for interview ne nkrofo comment e ba it looks as if say Ghanaians are surprised aden we mu hu bi da eye monwanwa hu me ba bebie nsem bi so wa ha mo hu say we kra na ye comedies we onya hwio jeje wadi ne hu ni papa se na ebi so a wasoto bi mu out na omo de asiesie di a Abigail nkoa is not enough Abigail nkoa no is not enough say obi ti say jeje wu a na nkwala e ba be pia nipa ba akope come on na tanker drivers ne articulator drivers obugu Ghana Uni mo madodo baby obeduru bia ne ka be se bia na ade be sa na obeda bia obedwunso agu ho hwe bisam papa kwesi ampofo aje mu that dey be wu na ne maye 20 something me papa kwam na adofu city boys kota wara akọ bisa ne se dada o maye sen ho baga jwa sen kra no kra bi maya ha da obewu ne bi beba ya tete concert for kro bi o mekwa akọ concert wo bia no o mo dwunso gu ho no hwe celebrity obi a wo din na obi oye president akromo ma nyina eye ne dia president ababi obekọ bia se mayi entomade se form setieti aso ada onye nipa na hwan kra na ka kire o se from bible mu kra mpo na o ka se obema bia nware ba kono kran kan sheda anya no kru Abraham oware sen David oware sen King Solomon oware sen ade asem na mu kan enti se Rawlings akola bia pie na o se ne papa ne Rawlings we ne nwanwa eye anything Ghana fo bi mi hu kofo comment a wo mo twiro fa sister no ho na oye gold digger na dada no wo hemfa na papa ne ti ase no wa ama me de mo be ko steps bi mu baako mu be hu se it wasn't easy sister no o kanen nsemo no o kire mu se time ane maami hia JJ Rawlings na ne maami ko school and that time na afa na JJ Rawlings so we wura soja mu foforo enti no utimu se na oye school girl na JJ share ni nyinsen at that time so no na wa wo hwe JJ pictures ya kwa fian na utimu se won hyada nyo bia sa ono kra do oni ani da so se da achekra de nyame be ye ni enti na utimu se ne maame mo na ehwe no ono akodi soja na Ghana ha nkasa wiase hwa mo ne pem ma chen sojafo ka kire me a sojafo a policefo a driverfo hwa mo ne pem ma chen sa nkrofo we enti ne nwanwa eye ne sense Rawlings awo won chen enya nwanwa because soja ni bia penhwe soja ni police ni driver ni already Yesu enti anya nwanwa at that time na Rawlings the first time in military the first year in military ena oshia school girl ena wafa no ena school girl abeka che ne se onyem hwade Ghana for mema ade ba akwa motaye ne se wuhia oba na ebia one ne koda once ana twice bi na the next time oba na beka che ne se onyem pause hey nyame amidi ba akope me nyame amidi ba akope nso na de nyinsan ne ba ebi so okra wodi mienu miansa wo se obi enu miansa midi ye pe na ntie no so wodi nyinsan eba enti first time no Ghana for mema entai accept first pregnancies oba nyem na say ye oye youth
oya abrantie na abia ne girlfriend enye serious bia se ebi kura na ye ntwa ho baako bi na se nipa de be ka kire ne se wonyima mema ya mo ntan nyintum eya mo doubt sa nyinsen ne kakra enti according to lady no ne maame ka kire ne se time o ka kire jeje se wonyim ne jeje bo na no ka kire ne se mesrew se wonim na obeye ne open ema me maame mo ana wo mo hwe me e wo soja imu afa na me ko soja mu foforo yete a anhwa na ya drop me out nti mesrew fasie ene ya de a ekoso wo man Ghana mu enye school fo nko a enkura bebre wo hono mo nyinsan a mema na ye no mo nyinsan ka kire mo se fasie enka mo obi ant na mehwe wo ye wo minister sa anyinsan ma ne wo mo awo aka kire mo se fasie asofo mpanimfo mo nyinsan ma ne wo mo awo aka kire mo se fasie ye wo na mo de mo ntwan president for no maka no every je ko for so ko pem wa me am papa mama so do mo mu bi beto no na mo be hu say yes sa je de ba ko bi enu pe na mo kan wasem sa nkrofo miensa na eba no do mo mu bi beto no ho na mo be hu say yes sa na ayi Abigail de na ye comedies se wo hu enu nti no odisiye ye oba nso a odo ne boyfriend wono so hu say yampa be ma ya se ne wawura soja mu enti de na meye ma me moa no se me di besie ade ba kwa ma ye ho ade no enti oba be ma wonyinsa oba na aka se fesie odi besie de obeka bia no so ope nko ade obepene so enti maame no so disiye ye maame be ye drop out enti time maame no wo ye no na ebia Rawlings na wawie ne military no wa pass out sesi ano no wa pass out no wo hwe woni maami kunadu agima Rawlings so aye so almost started from school and for all you know no oni maami kunadu wo ho ye serious e no kotwa no ho e no konyinsan ge we maame enti wo suro kra so be ka che kunadu so se makonyim ana kunadu so betimpo se wakonyim na eno so kra wa bejai no enti na wo se kwan bia so no oda sister yi maame e ma ne di nyinsan di sie na oba nso odo no boyfriend no ono so pene so ma no enti wo hwese time maami wo ye e wo wie ye na Rawlings awie military na wabeye pilot wahu na sister yi maame nso abeye school dropout a waho a wotete baabi ti se osua that time Rawlings abeye pilot into wahu no ho say wa grow big sesi ano ono no abrosa lady na wokonyinsen no so and who knows mpo se time a lady no kra ka se wonyem no a Rawlings ka se kura fasie no Rawlings adwin no ogi tumu se eye ono ampa na anyem girl no ebi ana dream no wanye ntumu ba de oka chen se fasie but na dream no ebi kura no onje ntumu se me na manyem no because onje ne hu ni se ebi abaako mienu bi okoye no e na atimi anyensen no nti de obeka ne se bo de mate fasie enu nti no se Rawlings ankwa ankwhwehwe maame na memi hu ni se ebia from day one no wanje nyinsen na ntum wo na dream ena mposo ogi tumu a ekire no behu se wabeye big sesi a lady a school dropout etiti fie sese kra na osiesie no ma wo table so ton wo mu fie ni mu wosu enti no ono abeye dropout na me ma beye pilot de me feri mpo se me drop it down akosu wo se me kwa akwhwehwe girl asumasi bi a me ne wo ye a whole pilot so when we see no at that time so no ebi oni maami kunadu nsu adu levels bi a chese osuro so de no ma bi so be yi a che ne se makoye bibi se you enti ni nyina na e wo so forget na dream kra ge we kra me kodi ba ko na mienu bi kra na ode nyinsa be hye me ma me forget e na obo na ni too free e ya de amema bebre mo ye e na wa forget e na wo ko nanim enti na koma mu no wa anya ntum tin bibia mpushi ni se onkwankwa hwehwe lady na obeka kire ne se wonyem na wo ka se fasie no enti na wotimi se Rawlings anhwehwe no ena ebi nso Rawlings hwehwe no but okohu lady ne tibia mu no no hu se oye below the standard into offering mpo se obetwe sa oba we ya ben no obi kura be hu se wono Rawlings ene oba bi sei awoba enti ene de aye ne se mi hwehwe no kura me nkwahwehwe no kura na obi kura hu se me Rawlings kura me ne sa oba bi sei kura na aye den ena awo because a oba ne sei wo kofa no me nya sure se na ye mpena twe serious ebia na ye twa ho one day bi wahu ene kofa baaye yemfa no ntu nchen Rawlings ni namu an obeye president obeye ku ebeye president na wa tam obeye ku ye obeye president Ghana hwan na ensuro Rawlings hwan na ensuro Rawlings se maami wei ebetumi asole se me kofa ayi castle na makwa akoka che Rawlings se me ba na me no wo ye no akola ni ntime de na ba aha na okra obe den kura nya kwanye wuramu castle okra aye den akwa ko hu Rawlings mu na motiwa mo kasa den na maame no amfa na akwa hwehwe no do you think it is easy na na dan kwa kufu ado ti wo sesi ayi wo fi say ye easy so obetimi akona na ado fie se me kwa hwehwe na na
ne ya ma okwan kwasa free se wurem because ade na akoba no eye secret maame ne ntimi nkọ Rawlings gate ano nkọ kanche security man for ne say me ne papa na wo because already ne papa na bona no e na oba nso no wo defend papa no okova no enti papa na bona no okoduru gate ho a de obeka ne se me ba papa ho no e de enti na wo ba no ye be bisa e protocol ye be bisa de enti na ba o mbe hunu ne na bonkomo e de nkomo wantimi anka nkomo na ye be mo wasan before so be who president no nkomo kura woni ni wodie no e wo se wo ka e wo security na ya san de wo kodu secretary won so wa ka ma secretary nati ansa na ne special assistant anase ni aid so kura ati asem kro ansa na ye be ma okwan ya ma wa ko who president a ye hu se wasem no mu edura e na ye be ma okwan na nipa no so de ade ni sie ento oduru security wo gate wono ma o be peden wo se me ba Rawlings wo o be ye den o me ba ne na abesusu ase be din asem na wogina ha ontumi nka because onim se okoka one ebetimi agu papa nanim ase bia papa no so tese wakoka sese ya ebe ha no because maka kire o se faade ni sie wono so hu sese ya papa ni di bia owo no eni kwan se okoka asem bi se ye begu ne ho fi enti wogina ho na security for se ka asem kro no wantimi anka anye pam ne ye be pam because enye easy bra sister se wo betimi akwa hu president saa na wakọ ne ama okwan mesi na na ado nete wono koho even president mama cry say we didn't dey atwa mu no ko ni fie na ko se me ba ba hwehwe president mama na hwe se ye be ma okwan ya me wawura ho ana gisa waka wasem asem nso ye secret obeda aka enti okoduru ho no ma ye be pam no obeba koduru akototo papa so a na pam no opese wo ne papa ne tena se no oka no kora ne kire mu se ade ne se si ade de aduru ni nti akola no obegye na na se wonye no na papa na ka se oh wo de still afasie na mo mebbo udwetire bi na woni akwala no so mapa bibi amamo se be ya engu manim ase na emfa problem emba mene meyire ntam nti sei asem bi se wontumi nkoka nche security for gate ana nkoka nche ne secretary na wati obeka se wabegu nanim ase ene me hwe okra bi me ma wo ma me nchen kra bi no aye ne den and I believe very well say sister ne maame edwen sa no ma wenyina for all you know kra maame ne make effort ebi okoduru gate won etutu nu question ya no wantumi anka ene pam no ma ne sign call ye and go there share that time said the sister yi kan ne maame no tumi so no oni bio and Ghana so personality counts se woni bi na wo hontomago na wo kokogina assemblyman fie kura so ba hwe assemblyman ha ye mfiu sankampese president and we share I said all kan maame ne trader at that time ebia meka say makola dwom e na otonton ne no ma otam ne ntoma address o kekere ne ho akogina o me ba Rawlings o be ye den o se me ba ne na bedi nkomo wo nka nkomo kro de assign ko ono so ntimi nka asem because e secret enti wo be da aka ontumi nka ndi aye ne say ye be pam na mana san akọ ebi kura ne ho nso kura de ko ho no so kura no attract wo mu because wo ko wa mfa ka bi anko ebi kura na mfom ne ko ye na Ghana kura ko we pani bi na de car kura sometimes ye head car wo de bae ansa ne ya ma okwan na osan na mfom ka ho ehwan ne be fi no security point wo ho anga kura de be pam no ebi kura ye misa no hwempo ye be pam no ye ma ne nka na sem enti enye easy se maame no me sure se maame ne try na anye yi and as at that time na Rawlings ye chama Rawlings no obi ampo suro no enti maame no so kra no kra ti mu se bia oye ku ni wie ne nkeka maame no so kra san bebo hu se ei akwa we di ahwe kra mpo ada achime ko ahwe kra kwa kwachime akumi ana akwa emi se ne me nkokra maame hwe ma ade me wo ye kra wa ahwe no enti me nkokra maame hwe ma ade ene waka na no atum no oto oba bi nso wo ho no ma o expect se de o de ade sie ma wo no enka bia nka no ma ye ma wo no nka wo beba akomapam no obekasa mo se ade bi sei no okoje me wutwitwa je me di sie ye se ade ma wie ma ba out nti bia wo ne wo ba ne sei na me ya ma wo nti bia jari ankoye sa na ahima me no ene waka se me ma ye papa bi sei ya ma wo no wo ye no mfi mi ene me so kura me mfi wo ma gya wo life ama wo ma gya wo manyankopon e ma ta ye sa ade no awo Zakaria ibn Batuta awo asundunu so sawa hu enu nti no se maame no se mo anhu se bia maame ne ti ase ne wantimi ankwa hwehwe ma mo blame maame ne bebre e bia na maame ne di ya wodu se enka Rawlings pass out ne nka wo se Rawlings be hwehwe no na oje ne ba no ana ope bibi kura de ma omo e bia Rawlings be di president ne maame ne expect se wa maame di ade asie abon ho ban na ade na nti wo mehwehwe me ne me ba nti no emma ye di sa ya wo na
yetimi nya tan bi kura ma be ma no kura ye mpese ye behu be ma no nti ma bebre wo Ghana wo mo de yaw afa wo mo ma hye wo ye mo obi wo kura se akola de papa kura me ma be ma no ni kura ani hye akola no so da because wa nhwe me enti for you know ma me ne de sa pain ni bi hye ni mu se me nkwohwehwe no me mo onumum ne be ba be hwehwe me e na ode ni nani na mu saa na ma me na ye den akola no da kro be bisa na ne papa e na ma me na ka no kura wu ma kire no na wa wo hwe ma me yi ne actions ya utimu se JJ Rawlings ni photocopy ena ono so se da bi mempene sa ne me papa ne asuma sisei ena ma ya dedan finchire ena me ne na ne number sabasa ena I will work on it ena wo hwe time my sister yi kana sem so start say obepese obehu papa na hwade baako maka wa hadada se enye easy se obetimi akohu president empo wonye president biemu a assembly man kakakura enye easy so ubetimi akohu no gise kurase assembly man for mo tinkra na ya ko mu fie se okohwe mo se ubenya kwanye hu omo a enye easy sa enti sister wutimu se de wo kan wa try akọ Jericho pe o se Jeluko pe ho akohu abusuafo akoda ne hu adi a kire omo se sei na me maame aka kire me abusua ni bi agire de bi anya ni simply because oni bi wo ba ne ka bi amfa na ama wonam fom ba kire ne nase chale na okofie honom enti obi a anyina ntum kakra bi na hwe ne color ene nanim ene ne actions a obetime hu se resemblance bi wom enti kakra bi na gi ni tum ofi sesenka sister na ekọ na nka ne maame no wabobra ena ne maame etuka na ne driver drive wo mu ena omko paki wo mu fie e wo Jeluko pe honom ena omu si ya na maame ne kọbọ na mane se me nkwala abrem school time na JJ Rawlings nyemme ene ntimi dia abofra na ebrem a enke ye bepam wo mu abusuafo mo nka nokro enke be pam omo kaje be gi omo awa atu no Ghana aje se woni sika enya nokora nka hoahoa pa ena nke be hoahoa omo but ebi ni ho we ye hiani ne maame ni bi ne maame no kora wu ansa no no move sa ayi emeki sa moves no maame no kora ode ne be kono maame na wu ka maame no wo kora woni bi ka sika kora maame ni bi no ode na ko enti sa ni pese okopia busuan kora busuan ye nhada anyi ni o because oni bi onsa yakayaka de a woka ne bi ne se ye ma na da ya okọ ye yi ne no magu abonten ama nsu ya abono no na nka aka asesen ko okọ no de ka akọ ye no ko pake ye no si ye no address kama enga busuan be treat ni sa Ghana no woni bia waseme ya ohiani aseme ya enti sister na asem na oka no mumma ye judge no wrong say ase oye gold Ghana papa no wuye nti no waba papa no wuye nti no watima nya opportunity to come out because papa no ti ase no wanya chance odru security wa ye ma ne nko because on ti bin kan no kranche security for ne say ye me papa de obeka ne say me behu no this ohu papa na ansa na nko ne na di kokoa mu nkomo ansa na papa no be pene ama na ba out but say be ya wo behu papa no bra enye easy sao enye easy sao amu blame sister no na the papa ne ti ase wan kwahwehwe no onim number of times obekwa ye be pam no security gate ho no enye easy sa ye nyina so yete Ghana yi ya nte hwe ne yete ti bibi se ma me kunu do agema Rawlings ne kikikiki nyina no nipa wo suro no wi ase pae ne yere nipa wo suro no wo ni wi ase Rawlings no da hoi nipa wo suro wo ni wi ase pa eye ma me kunu do enti for you know kra no Rawlings suro ne yere kra se obema ne yere hu se wa wo ba bi kra wo ba bi nti ene ye kyesa won kan ho asam kra na keke akohu na eno kra one na abefa ho abekontokwa enti number 1 odisie ne yere enti gise nka we ne maame anaso ono atimi nya akwan bi na nko hu na nka omo ye kode na nka papa na bo na tenase wo baabi na nka asem na ye den aye simple but wonya chance nko hu no enya owu ye no benya chance abahwa be ni dede enti ade enti na Ghana for ye blame lady ni say wanya de enya easy o eno kra papa no wu ye kra ni funu kra na ye mpene ma ne nko no na nka ote ase wo be dan akwajeje fie wo be ye den akwajeje fie wontumi nko honom enya easy sa enti mamu blame sister ni bebre na ka sister ekura bai na nkoye oba bi tuntum bi na nanim huhumi na hwene se kamia dokono na nanim style bi anka eno kra nka beka hey for us pack baby but hwe nipa na wo kasa na hwe nanim hwe ne actions e wo mu se nipa timi din se o but hwe nipa na wo kasa na hwe nanim na hwe ne actions wono so ma ho kwan se waye ready enne ochina ne ochina echi ni na ano monkoye ni DNA se monkoye DNA na se prove negative a onfa na ni wo nkoye eno susu ada bi da ne papa wu wo kwa kwahwe ne papa hwa jojo aye jojo sister yi e wo ne papa yi ase ya o kasa bebrebe na wo kasa ne nyina na enye wo nti un Philippine no
na senke ye wo neto wa nka obehu pain na ofili se ya wo na papa ye obrempon bi ti sei na wonim na wo ne number sabasa de da bonten na wotetete nkrofo nchen na soso no ma nam kromu ton ade na wonim po se sa wo papa ne obrempon we na akire wo behu uhu akire a how will you feel say enti me ye obrempon bi ba enanti yatom ye jeje mu sei anya wunti no o da wote no na anyambia mpo se jeje se ne ba na ntidien aha wo jeje ne ba na ntidien Ghana memma o mawo mo yiri mu achi no mo chen jeje memma o mawo wo mo yiri mu achi no wo mo chen jeje ale jeje no ye angel ana mo fi se wo suro mami kwa do na ni so denden ntini wo ntimi ntwa nchan sister idea krampo do ye kra nsa na wo be ye jeje na hwe mami nka se mi kiro jeje no ho emma ni bi wo ho a wo settle wo mu enti na mo ahu wo mu no emma ni bi wo ho a wo settle wo mu enti na mo ahu wo mu ne wo ma no enke be shock mo papa mo kai mami bi na read news e wo GBC Selma Vakot anu de Salma Al Hassan achepa sa mami no me mentor no me nkwala brem na me hu mami na mani agye me se mami wenti me ye news ampa so na me de be ye eyi media adwuma sa mami ne na no ho ye me fe no kon atwetwe guso no ho ofani mu oduru kokko bi sa those days no sa mo kai a na ye hwe TV kura black and white o Ghana Selma Vakot no de Salma Al Hassan sa mami no ebeda hu o Ghana se JJ Rawlings mpana no mami ne be wo ye de na si ye se mami kuna do agima Rawlings tata mami ya na mami di dwane kwatena America o se UK ebesi ne mami ba Ghana akode no hide no ba asan ko ne baby sa mami ne so wo ye ne ba we he so wo ye ya ti ni nyina o ni esusu ya ti se agima kuna do tata mami no wo GBC sa na mami ne ba no omudwane ye na ye JJ ba wasate wo mo do makoto na o maburo kire nya o mo nkrata nti aban hwe ne banti ono he mfa no ho nti wo pa na obeba yi no but ye wo nkrofo bi wo ha jeje no ye be ma o no san ye soja ni bi apenhwe enti no onam ho a wo ye kinkinkin obi asoro jeje obi asoro jeje no still no onya bi a obedi no odi bi nsugum ye wo mo a ebi onim se o mo ye ma bi a na o mo ye class enti wo assorti wo mo out amamo mu fie mu nkama no ntum te se de mpanifo ye wo Ghana no e na wo hwe sister idea ya na ne maame tan na jeje nya obi a nti ebi akama obeye obi na maame no so abofom kra wa ye nipa bi a jeje fere mpo so obeka se we kra me ne na wo nti wo no kra de wo nkohwehwe no kra na ya asem enti mu susum blame sister no wate aha ena ebi su kra na ye hu jeje suro pose na yiri be hu se ye fere ne sen bibi se kra akoso na o na yiri ko ka sa djuma kwa du hu ya nka onim djuma nka odi bedi no nko on spare no kra enti mu nsusu emblem sister no afa me yanko baabi me be ka stories bi a kire mo aye mo nwanwa se JJ Rawlings afa na yiri echi no hwe enya story o we enya story ma men kan kire o Ghana na amotie no sofo kese bi agidin wo Ghana pa chese ye big programs mostly yet I invite us as of penino. Wajidin wo Ghana for respecting na sorry so. Wani obi awo East Legon our tofia ma oba no ete honom. Me na me ka kire wo obi na ka kire wo minim fie no ni oba no. Me modin because oba no sorry say me can say obi me modin. Me nka kire obi an so onim. Me ne ye fine. So for kese wo Ghana wo. Moti a mo be shock afa oba ene na wo atofia ma no wo East Legon wa bonidwa e ma no kwanso ba no store kese pa so for penny pa wo Ghana eye mo nwa me se he da Ghana asofo mpanimfo ni bibewu no wo ho ebia na te say we num say no the way ayesia bomb ano no wo be ka ebekwa ekoye niwu ama no senya me nipa the levels be rise through ye no wo be ka semene na awo ne yi no e na sesi awo so kra no wa settle wa ma ofie akwala no man good education school papa no ko we East Legon honom chese ne bibia ye de normal tutu akwan ma akwala na oni ho kra wo ba no omre nti wo pa e no beba be yi nanim obetima ba yi na say all right but wo me yi nanim semene na wo enye ono nko awo minim Roman father bia owo Rome oye Ghana ni owo Rome wono so abefa madam fo bi ne nawo ama ga no akoto fia ma no kaso akwan so wono so amona no se woni se Roman father kra dem pna wontwe bi na nko akware awo sesi amekasa baba wo ya wumienu father busuafo onim oba no so kra san de sie wono na busuafo a ye bisa na o se ni kunu wa abrochire ya mani fie ya mani sika odi ye adwuma nti imagine se so chi na bi
se papa yi kowu na se bi aga yi nyame ankasa nkyere ne se fasie na fada de okoka se wa se ne fada adwuma obeye na se okoka ebe mwanwa unza mwanwa hwe Roma fathers bebre omugu Ghana wo ne ma bebre awo wo ne ma bebre awo ene abobọ wo ma no enti Ghana fo ma ye ade o ye de nsem sie he ma yetimi de nsem sie yetimi defend mema protect mema he na mema bi na eboni aye mema bi ene eboni aye hwe ministers na egu Ghana no omukra de ko ene MP fo no awurade Yesu wo de omawo apete se yi mpoano anya sapeten wo mo awo apete sa ministers ni MPs no wo mo awo apete sa ye wo ani ama ofie ye wo ani ama ofie se store bi ani abi ama ye se fasie obi timi ka cho se me yire te se ma wo a obekumi me sere ofasie na mo de se maka me se mo hu president kofo president Mahama ena president Akufo-Addo wo mo nye angels o mo ntwen me mompa ye so mu na da wo de beba no Mube wuse bi di biechi. Mube wuse bi di biechi wate. Mube wuse bi di biechi pa. Eda sango fo miensa we. Womo di ebeba no. Mube wuse bi di biechi. Yen kansem bebre. He, ye ni mnsampa o. Ghana fo papa fo. Esika fo no. Womo wa petia. Nipa oye bold o Ghana. Metene so a ma sorry. Eye me director Dr. Kwakuti he. One day all the ba obeje no aware waka ho. Womo wadwuma ye. Sa na ye. Ai, entatia ba ku ntimi ntare pa no 5000 ho. Say o say despite we yiri, say the despite tie na yiri mienu kure sha. Ai, Ghana ma bebrebe gu Ghana na wusika bebrebe we wutimi ware 10. O ware 10 kra se sha. Pa adwuma mo mu nyina te say Dr. Ten ware wa na wode wato adwuma ba ko ano. Na ebi gu no. Ebi tana no gu no. Na ede wato adwuma na ama wusika de obeye business nso ana ama no yen business ya ma wo fie ya ma wo ka. Se wo hu, obe ware wo. Na chesa wo so wanya kunu ni afra wo so messes. Modi ya mu bona agwe ni nchenchen sa na mudi siesie na mudi siesie awe ma chese no so amobona dosu ma use obi atwere wa ha say is it by force to have a father? Yes, it is by force. It is by force to have a father. Father ene produce ukosia wo wote wa na wo ye nipa yi. O ma me ne ewo mu se o produce ni nkosia wo ne ex no enye nipa. O papa why no ene di nipa bae. What you say? O papa why no ene di nipa bae. Enti no nipa bia no unyina so no spirit eye wo father. Onipa bia wo spirit I back you eye wo father. Me ni sorry ye nyina ma hu papa mi papa kete na papa wuye. But me sorry ye ni me hu me papa pictures ye ka me papa sem wo fi a me te me papa sem kana sem so obi na obi me kukodu ne. I still feel it to say I have a father because when jame mame ena mame njam papa wo moti awade ase yade na bai na papa wuye. And you know I feel it man hu no de na me kete but me feel proud because me hu me papa family a me hu me papa nua no mo a na mani age se me papa nua ni me from daddy baba pap just say me hu omo a I feel happy me hu me auntie sa me soa no mo a mani je se me soa mu ni me papa nua ma ni. Now pesa o chere say obi ni papa anti den hwe uni papa ya papa now ka say wo oba wo koye ye koye ho ade sesi ahwan fie ne ba koye ho ade ene de say nkrofo firi nkrofo obi timi ko bo obi papa pa ana obi timi ko firi obi papa na wa ko gina mama but ye se won sa chi be ye oda enti se won sayem e de na efe say wow papa gina mu age wo ho ade akoma paso ana wo papa nua bi egina ho age wo ho ade akoma paso na wutwa wani hu se me papa wo me ni nua no me masa ehu hia o ehu hia pa enti men kasa enye by force to have a father. It is anya wuntia eye wo a nka wo nka ne ya wo ka no eye wo a na wunnim sam maame aka kire wo say this is your father. Now papa no so is a controversial person and osan ye nipa bi a it is not easy to approach, neither is it easy to get close to the person because the kind of protocols are be formed before say we be meeting nipa no one on one no master enye easy emu appointment booking eno krampo ni nipa papa fo bi no kra ekwa hwa wo mo breu na sister ya wo nam fom ya na si chale
ena wo kokwa ye be fi no ma Ghana ye suman baako obi ni bia ye mfa ne nya hwe obi ye hiani na wo kwa ko hu pani bia hardly see ebe mu hu no eni ntina nkrofo timi ko free cars every suit ne e de ko meeting nkrofo wo office no because oko free V8 wo su anasa irata motors anahehe na okoko free suit ne nkeka ho no odress shepa oduru hwa ne abie gate ye misa no poso wo he na ade dress de so ho basabasa bia na fakọ ohiani say e wo Ghana ohiani niano e wo Ghana and for all you know no sister na making effort upon effort to meet the father but obey den even se si ama me kura dukura se si ano oye former first lady or two se si ano me yenya yenwie na ye wadwen se wo kofi ho na hwese wo benya chance kura wura fie ho no ma unya sa kwanya no unya enti mamum blame sister ne bebre se papa ne ti ase no ada no wan kwan hwehwe no na enne ya papa na wu no ene wo hwehwe ne wa try na anya yie gate wa ye be pam no because woni bi ye be pam wo gate woni bi obi be ka sister no wontwa akire eya me de me hwese de esi jojo no kra na nra said it say ada na sister ntwa akire but anya wuntia say ye wonso a on de he say wonim say papa no wu but abusua no so da so wo ho nti abusua no ngine ntum wo monkoye DNA say nya ne ba no a nya no ngongo nkonsa baabai no mfa no musuo nko na won hu senya papa ni na afi won sam make another effort to look for her family na say ye ono anso no so o me papa wu but me soa no ni asedachi be ma bi bepa me a metimi akofie honom e de na akose mabusua fie ni ntimo meye me ho ade wa ha ana sedachi wonam owu a aban na nsie nana se owu a aban e na nsie no Idris Musta Deben thank you so much. I'm not making sense but I'm making sense to the sensible ones, so thank you. Sesia no se owu sesia efie ban ne emfa nkom na je sa ban na nsie no ntino o maame no sokura wu e na otbi se maame no sokura bi nhye dani ho e na wo hwe wo mo no side na ibefo no wo mu nni na de o mo te send ye ntafo ye di agade nti ye papa mu fie ehia ye papa chen ye maame side se no na mo nte ase a ibefo ene ntafo wo mu nyina ye ye nyina ye di agade ye di ko ye papa side ye maame side na ye ni ho me metiwe sa wona me wo a me ba ye wo dia me ni ba because me ye tani nti ba ma bi a me no be wo bia akwala na ye wo dia sa na etie nti akwala no be hwehwe ne papa o hwehwe se ne ba because wo ba me ho a abusua ne anim sa me ba no but unya recognize e wo abusua no mo e te se me nua me mama enti wono so ye igbeni odi agade nti wo se ne papa fie ne recognize ne mo dan ne maame fie enti sa mo ka se wonya ye kire dia Ebeye nwanwa Regina Ado even Kate come deben okay eko wahu eno nti no enye easy say ye beka se wonja mu sa ama nko ya igbeni odi agade nti ye wo se keneken ohwehwe ne papa fie eho na ye na busua ankasa papa fie na ye na busua no that is what true challenge amamo DNA ewo papa ne da wo no kra no betime twa de trinwi kakra bi na mo de akwakoye DNA eno nso so fine 73 na mo ntwa zena to ho ya santoa ho kimati kra na ye be ma nti mo de munyusu kimati on de gina ho a na uhunu pe uhu ni papa photo ni mu momfa kimati nko ne yiku kimati moja ne mfi lady ni moja ne nye DNA na simple si ye na se nye papa ne ba no a let her go onim se papa na wu papa ne se papa ne ntimi nya hwe ma no but still she needs the family o china sembinti no so china ne ma enya problem onim se ye maami afubusua mu nie wono ankasa so nya problem a ono so betimi akose mabusua mu nie eno na sese ye ne problem wonte na se wate na wiase no amu amawa ana enka ni wachi abekasa agro ye de until se beka wono ena abehu se ya adenti na maami bi na ofiri country bi o se ho ahwan a papa no wu foforo wo de ni pictures ni videos betu dwa set na o ye ne side check no ade na ono ne ba ne bae no won so mo mu osika no mo ye diplomatic people ntino on say na ayi na se na ayi state house wo no mo te ho no on say conference center na ne ba boy ne te ho na ne maame no so te ho yes omo bo mo di plane ne bae ena omo so no ya radio mu profile ahu se ne maame no na oye obi a na odim ena wo hwe pictures no so kra de we ana papa no tai ko ho no mo ne ba me ni di do na mo hu se maame no so kra no oye obi nti won so omo de omo baaye no ya ma omo bebi kama ama omo atena inside hobi but asuma si di he kwakwahwe akwa
ne nase chale asa kwakwohwede nase oni bi maame no kra ni hompo no abeka nasem ha na eka bi ama no hwe ohia ni asem eya eyemwo ene me ene wo se eka bi ma sa sister no na se me no wa ya hiafo yi ya ntumi anka bi ama na Ghana sikani ben ene beka bi ama sister wo hia sika wo no ofi na ahyase wa bra hozra wo so opeso hu ni papa busua na so ochina bi ni bi problem bi a when we said this is where I come from eno nso no ayeden ama no na wi ase nso nyankopon bo obi mu ba wi ase so omo mebresa alechi aye mu na we nko ade nyankopon pan saa nso we de nyame ma ye ne ye man hia bi wate nim se wi ase nipa bitimi ba wi ase bebresa abusua kora wo pede no ho abo no kora no kora ye nyene ntum Adiun eya me no mi no asade o Ghana fo ma mo me nsore wate na ya na yakata mo ma makata mo wakata wo mo so no na mo de ma memfa mensa de nya example mo bia na mo ka se na Rawlings na wan kwhwehwe ne papa no dress mensa de ye ba na nsen ya ambassador papa na ne wo ye wan kan che ne so onfansie ebi no se papa ne so onfansie omra adore ya wa ma omonto kwa nyina no bra adore awa ama no ene kiki ge so anim sa adwen nko yiye kakra ene kiki no na ode kọ ho no a ode kokọ ye ni dede a ho beda ho yu ene no kura ne se papa ne se wonya kro be disoni akwala no wakoye die ne kura wahu sa akwala no ye ne ba no ba still papa no enkohwa akwala no wapo akwala because osuro ne yere wahu wono kura papa na hu se wakodi akwala bam ama girl na kova no womakoye DNA approve say ne ba no still papa ne di sie on person be oni akwala no because osuro ne yere na Rawlings ne nso adima kwadu oba gengen Rawlings ozo woden enso na kwadu ya champion Rawlings ne nsuro adima kwadu Joyce die no mfanye example wono mpa papa na gia tum wone na ka no huhu ye mfansie no sesi akwala papa no mpeso obegia akwala ne bi opo akwala no asa because na yire kura na yire abehu kura nyina echi no still opo akwala no nanka na yire nim ko di be sie till thy kingdom come ebia no enti ubeda hu say JJ Rawlings no odi sie na yire mpo ana no osuro se na yire behu mpo se wanyem because wo hwe time maami ge yi kire se ayi ne maami nyim ya na oni agima kwadu hihye ho no agima kwadu ye ne girlfriend ena wo fa na chi no okokọ nyim obi enti wodi sie ye no wodi sie enti osuro ne yere papa Ghana fo mema bebre wo mu suro omo yere nom wo mu pemma omo penhwe wo mbekọ akoye na asem ba akire nso ana de nsa agueti ye me yire babu mi o woni mi so yere babu nso na wo koyo enti mi na he but emonyo why because mo Bible na ekura mo na no enna mo statistics na mo be ye na be kan say be ma ba ku bia is to 7 women enti he unya bia yo ebaba mu a je kin Solomon na yire no mo yesen unya bia yo because man doso he mo timi ware kam Ghana kra ye yet say Swaziland president now say Swazi king wo betima ware 5 on be support wa nkebe bo Ghana fo man ka adwaman anka sofo bebre bo wo Ghana adwaman asofo maame fo bo adwaman ministers bo adwaman president fo bo adwaman MPC bo no kaso bete samo fankramofo lai se wo yi wani wo betima ware mienu miensa nan a nka adwaman bebrebe ni nyina so bete Kristo sum na ama adwaman adoso wo Ghana no Kristo sum na ama adwaman adoso because Kristo sum se ware baako ema yin so buru baako so ema no doso o ware wi a upia bonten ade obehu na fechen de wafa kosi fie no afa no ani abo se kurukuru sa nkora no so no omo treki o na hu secondary school for nkala no afa obehu se wo ye mistake na akwache baako a de ode ba ye no afa hu yere kora ti se wa ye mistake enti senka emre ma kwan a ada na nka ho ware ne nka ho na enye 2 3 4 enka dwamai so ate wo Ghana moto na ware baako na ware na mo nso ye ma no so ye ka ho bi koratwe o ni nkum de bekuyen ya ware wo no benya nko no nkoa na te ho no wa mpa ayi ntatia baako na otare pa no 5000 ho wontimi nni enso aboro ne bayiye nti no ono nkoa na mo so ma ne bi nso mo ka ho wo no wote wo ya wo koto obi no pese wo yi ni si nchan na wo kokogye boso te se de bi mo ye
wo wakwa to bi mu o koduru ho no office o na ho ofe o na ye young girl o na ye sentino obo so mo koduru a mo pese o mo gi awade no bo so obenya nka ne kunu nyan yire panifo no na nka ono nko amagi awade no kenten so na nka wo senka panifo na amakwan yanka abeba e ma no so mo ka ho bi mu dua bo ye nyina ye nyina ye dua bo e ka ho bi e na mema no suro mu tin ware nte ne ya ye ni na side check we hu say awo abam na watofi ama kan wanu tum na hye ha boko abi hu ana wakofa side check na awo abam kan wanu tum mama wufie mama wadwuma de na apesa wo ye opesa wo ko Dubai akofa no ma opesa wo ko China akofa no ma jiska ye din wono wo ma won hye ha din na ye wadwuma omu no mu anu afa ho ba ko na akotwa ba ko na je wakoda fie ko de because of my Ghana munu no she can go to Rawlings village look for his family. Yeah, she's been there. Yeah, you also feel the pain. It's very painful. It's very, very painful. Well spoken, my sister. Greetings from Italy. Thank you so much, Eunice. Well, very, very painful. Wako hon mo, we said osi kanya, wako several times, but because the only benin, you know, as the busiana and shada engine into Senko wobia, and ka very day our call honum no. And ko be crab so and sakra, edna kwa kra, or more work when you mudru with me wrap upon honum no. Wako kanguna soon say, eh, Togwe, abaye bia bo na kolande de wo si sewo no ade de me hwe ye wa nti bia me pese me no arrange na ye hia kwala na eja ye bona no ne pe bibi ma no se be ye eja won fama na anim so oba genge wo fie wo tepe fire but woni bi enti ono kra wo kokho no kra no science records ka kra na ode akọ enti hwan na be fa ni serious o hia ya o ha onyankopon ma wo bia sika wo de nya sika bebra wo beda mu aburu mu se swimming pool battle kakra de erade mfa nka no wate o kakra na se minim Ghana fo mre bi me ko office bi office am ko ye no penina tene ne CCTV camera e de ne sinanim obi sa me se me car de ba ye wen e no what say me do one no mo nim ho nyina ye ma ntimi twa mu kwa nim pa na me konya ba bi pake look at penin obi sa se na car me de ba ye wen na me se obeda hu me car o so say ayi na sinanim car bia e wen nim obi ya hu na me so okay Menya parking space wa anti me call down pa na me konya ba bi pake. And can you imagine say me ni wie ye na me pay ya me kono. He wants to be sure say me the car buy and to odi machi be ja me kwan ya ma ye call me car ho. E ma ye call me car ho. Ye go do me car we use 4x4. Na me say ya better day. Also that's fine. And ya bra you would obi a me koye na nka o ma me da foforo no obehu me no a okoja me kwan o me ka no san change appointment date a me mra me hu no. Look at Ghanaians and our mentality. Nti sa nipa we sister inam form na se okosa office we ya officer sa papa nko be fi no kon fi no enti anya easy sister no obetimi asore se wo kwa kwahwehwe Rawlings na yama no kwan hu hwa busuya fie kura ajalu kope hokura mpo na okọ ya wonkuta hwe ne nsapan no hokura ya kura ase kura ya jini tumu ahi anka mpesen kran enye easy sa and let us not blame her too much. It is not her fault and it isn't her making. Papa no kan ho bi nipa wu ayanka na chi asembone but Rawlings I blame him because according to ene ma me ka kire wo se menyem e ma wo pene so se menka ma obi ante nti ade na wo wie wo soja wo pass it out wan kwhwehwe ma me no ene ne ba na one pe baby inform wensi sempo that time na still wunya meye bia every 1981 ho ba na obeye president no nti wantimi ankoho ankohwehwe wo mo ampe baby ansettle wo mo obo wani ato free ama no fa no ho because what dream kra no na unye hwe wo sanyin sen na ye odia enso ha nyinsen we hoi oboa o epie nko ebedi adanse sister ye oti we bibie di adanse he wanko ye die ne kura me sister na Rawlings ba sister na Rawlings ba no se wan koye die ne kura sister no Rawlings ne ba no abusuafo no so munya tobe na mo tigelu kope ho no mo ye no na mo ngine ntum no ye nipa oni bia ntidie who knows tomorrow Wanam we the first we di 52 ko 53 no ebi obetima di 7 na do nya 70 something years and we be the president and who knows her future ebi ono ba be 60 something years ho na Nyankopon be bie kwan ama no and mun ngine ntum na mo ma ne ba bi ntena se Rawlings ba
na munya tobe na amotewa mo ye mo Ghana de hia nipa amomfa hia ni enye hwe mo ye sa ma hiafo ka mo potentials hiafo anka bibi papa nko metima ye bibi abo na ya kan wo mo ahye hia ni ntimi nko nipam okokora wo fere hia ni wa adwen bi anko betimi dia support ma bibi aye ba to kokan ye mfa because hia abusuya kora fere meeting na hia wa wo de ya hwesa wo kotena mu asema abekan de ya asema asiampani bia wa mobra bia wanya sika kakra hye no ho no okan kwase asem bia akra na abusa ya ni ebo yensem wahu enti mesremo mo amudi sister na tem no munyae na ento mu ntia ohia ne papa because odi ejade nti e wose ne papa abusua mu no wokọ abusua no ma ne that care mo ma ne that sister no wabre o utimi se okana sema wabre pa okana sema wabre senya abusua no kra mo de obi mfi na koma mu wo Ghana no won fa sister ne sister se Rawlings mpew Rawlings abusua mpew am no de magyew me de waye me maame obi wo kra ne maame awu ope maame obi de na ye ne maame so no hu ofe kama wo dress ne de ni di wanim ko ba bia sa wo maame no na fans be na wonje obi mfa ne nya ne maame me se maame awu anka maame we ka me fa na ye me maame 2 fa na ya wo maame dressing no ko gina ba bia wana musa wo maame na kama fa ne ya wo ba hwene ben wo ye kama wo betimi na ni aden wotimi se wo adwuma bia be ma ne bia wo betimi aye wo ye brefo nti bia wo be ma ne bia na wo be ye momma ya ankasa ye mwa no because ye di jalo ko pefo achi ni edi maame kura do agima achi ene ne meye achi a sister yi anhwe on nam sa no abodan because asem na hye ama ya wo no betimi ama nanya a bit ma affect na dream ya ono a bit me affect ma na dream nti mo ma ye ntena se ma na dream affect me I don't blame anyone than JJ you Buba Theodore you are very right it's because she has nothing it's because she has nothing that's all this is going okay like this lady she's like if she was rich by now all these problems wouldn't have come Buba na nko ye richer ena nko ye no kra nko mu ntimi nka so omo njino na nko omo nyino kwa nko forget omo o ka se omo na papa no ne omo wusie ye na ya settle omo am ye rich hu obi ho be ba be file past wo twam boko ma na be twamu tama ye deda no ma bebrebe omo be file past nyina fa ye ne mpenafo emu bi ne na wo ena omo de nkola na sie mi hwe wanya emu bi ne na wo emaya no bi no kro mbe file pass ne ebi wo kra ne papa no ne maame aka a kire no but because of this nti wo de akwakwa hwe papa fu na bra fie betena fie because de epe bia no ye nsaka hwe o ka se man kokko bebre no mbe fa funu no hia na fa unim de ekoso bebre wo mu o na ya settle wo mu enti no meka na akwafa de se wo no obeka ye de ye fie no pa wanya bi sika na ne maame pa ne maame anya sika ne bi ye ni business nti den no hwehwe wo ya settle no but wonni bi na maame awu na wonsan ni mu maame abusua wonni papa abusua wonse ya ti maame na sam no ya pa and this woman is ready for DNA she's ready for DNA ada na mo nkoye na obia enye okay wasem meye ni DNA nso ne bo ya ahe muntumi a mode monko anhira na momfa nko mama ma efi obeye ni DNA amamo oye DNA ni free senya Rawlings ba no a ode na sembeko mimi tuwe metima akoka sem papa ne Rawlings me he fa ne se no me he fa ne se Rawlings betima akoka sem papa ne Rawlings na maami ya o kasei mimi ne maami we kokko gina wono ma de na enche se Rawlings ba ne sa ma no munya de mo keka no ate munya de mo keka no ne nto mu ntia na etowa ubehu say yes emu oya na mo amu betimi aboa maame ne momoa no the fact said the abusuafo na toto no papa so no senko obi a nke bi kra nko wa forget but sesi a no ebi ni ho obi moa no na sa abusua we hu ne kyena na afi omo ankasa enkame no ho obi nso maame we mu minya kra nka mete foundation bi ama maame no enji wa ama maame no na ya gigi contribution na ya da settle maame no na nka abusua na nka dakro mbetwa omo ho so mba be hwehwe sa maame we eboa ya to atwene no abusua na besa base e ba ba hwehwe because omo musa afedie bibi kakra ba nsem na wo hyechale wate bi ni ho ye mfa ne nya hwe wo kita yam phone pin pon ye de ne ye de enso maame wo hwe na neze na tomo ne ya unhu difference
enti zenato mo nso no nkwala no nso minim say ye na wie mu nyina mu kurakura phones mu ko social media de ekoso no mu monitor mo sister no mo papa na wanya ade mo nkofa no mu nua pani no na mo mfa no respect mma no de mu betimi aya aboa no zenato ye boa no na hwe no se wo sister pani na nyankopon nhira ma wate mo susuma mutiri mu nya mo de se na isa mo nko ane ye hoahoa mu onua no bebre won chen na ba na o ma amantia e na o mo nya official mu onua no bebre o mo nya official nti no wo mo ama onua no kra ofira broche ne bae no kra nso no kra no ye nyina ya mfa na mfra mu biu nso so no ne ma me bae but ye nyina no ya frɛ ma na no nko bi saa boy no boy kama bi no nti no munyai de moye sister no na me police for no ni soldier for na mu jojo no ho na maintenance ase obi se ne papa no mo ma no kwan no onkosu ne papa nso na aye dan onkohwe ne papa na nti okohwa na aye dan okohwa ade na mo deny no ne right mo deny no ne right so se ne papa no na nya ne papa no so what ada na mo mfa no nwura ho na onko file pass on say wokọ wose mo ma ne baabi ntina nkonwa na empty nkonwa sisi ho no mo da mo nda wote ne senya ne baba the way a wote ne bibia ntenya hwe na mo ma na konwa ne bi nkonwa ne bebre sisi ho na ye empty ontena so na ye den se wonni bi ntina nko oba na no address na odi VAT bi ba ye na wose papa ne Rawlings a nka mo ma na konwa ho nka jojo na ne atwe apia no ka mo mfa nni ni da abusua kakakra na me de program na si me de ya me ya mahu saa se Ghana for ma ye nheda enka bi ma no eno nti na me se da bi me yare be ye yi ni nyina no ma no nyina na hoho no wa hwe a otimi hu me yare pa but me mpese me de manim ne yare kra me some feel lazy kra se me ba bet so camera kra but I say we are attaching me ya me ya me to where e wo me to say enti ka me pa na nka kraba so family ya me say ya nka blow bi anka me kwakọ bo abusiafo no already yes I was about fu nka abusiafo no nka me ti refi ho no a me mo me de show dufu me dufu mo rough ka mo na nka me gimi atum me ti sisi mo asumra na gisa mo chimi kwatum because the adru na was all the force ni takashi fam force ni takashi ena wose odi fam ti sa woni bi ne yemfi ne da na maka kire mo se Ghana ahemfu bebiri awowasie ene ma awowasie nya nwanwa ahemfu kra de nya Ghana na zisi a modi kristosuma akotetare ahemfu ho anka wo hene wo ware 10 na aye den enso ne modi kristosuma atetare ahemfu sem ho ama sisi a wo hene asene yire ba akọ ne mpanafo be ye 8 MP fuei mo constituency ma ye di mo chi ye campaign no wa wade be 3-4 bi aka yere ho na nka ye kwaya nim wahu na mo so mo de tsa na mo ware mo ware ba ko pe na afi mo twempena bebre constituency akura bi ase bi awura ho a wo ba ko hye ho no mo nso a mo ware wo mo ministers yi sukura de ko na mo so mai sa mo ware wo mo president fo Ghana president fo no wo mawo they say sa miansa bi no mo da so te honom no e da mo de beba na me say sa jeje na e comedies a pastor for reverend ministers o mo bra de o mo ye dwaman che wo bi asofo no o mo betwe che wo bi asofo Radi yeso se munim de akoso wo wi ase awon anga mo asofo ni bi kura anga metwam wo mo pe kura che wo bia nso mo so ne preach against sa no ma we nyina abusua me de me di si na de mesre mo an sister no mo mi emfa ni serious na yemmoa no mo mi emfa ni serious na yemmoa no. For all those years, she didn't go and say this. No, she can't. She didn't get a chance, brah. Ajejari, on your chance, oh. What they me so out way pan, what they shada kra kona na do fie. Na kwase bi a wo be hunana. Se security wo kra na ye be pam bi he. E na wo so no wasem no nasem na ye secret oh. Want me ko gina security for nanim kan se me papa ne Rawlings me ba no. E asem bi ye kokoa mu asem je so hia papa no one on one. Na one papa na kama papa na te ase e bia na papa ne mpese obi abete. So obeka cho se hey me ba ka wantum me support me ye wo sei wo de fa ho sie.
ebia me yere mpene me yere ti a problem beba nti sei nti wotimi nko straight away na nko gu nanim ase a kire nkofo se me papa no nti me ba ba hwehwe no wontumi nye saa nti na tese wotimi so wote ase nyina no wanya chance no e na wo konso na wodu security for no wantimi anka asem papa bia wonua ya ma wonwura mu wonya kwan kura mu se assembly man fie keke kura no enye easy se obenya kwan ko hu no na nka pese president nti enye easy saa ontumi chance onya chance nko fie ho na committee papa no wonya saa chance no try it and see so obenya chance na sheda ye ho se wo de wo papa de na nado na de ko ho na ye se wo ko na hwe se be ma okwan a ye ma okwan wa try na anya yie wa wi no se dia samasa but dia aka ne se wo se busua ne chi ne tum eno wo hwehwe sese because odi agade timo me amoa no ne yenka bi ma no social media for ma mo fa ma no ntum ne nyina yenka bi ma sister no ate na se ma areho ne story ne eya otie ne story na asa wa bre wo ni wiase ne story na eya pa yeah nti me da mo ase se mo ne me atena akopem this time Peter me da ase bebre me birthday no o hye me da ase afi no me di wie no nyame ya adoma me hoto me issues bi ababa no I'll come and address it. So thank you so much for staying here with me. Me da se vidin e de kwen chai emrepam no me ne mo besan ahia mu bi no achese de wo bi a no me de aba betum anim nti mo me mo ajeje ba no ate na nipa areho nipa nso mobo nipa yomme abonofo beka nipa yomme wunu ya ho kire na no waka bi aboa no chine bi nso na e bia na wo de ne ye ba nti homye nyina ya mo aye nua ba he na ono nso wontumi hu ni papa abusua na wonso wonya abusua a obeboa no ono nso ohia abusua pa ohia abusua de wo ye bia ye why okay any abusua ene me de mo agya ha sei ne papa kwesiam pofagi ya kramo